Tishumayelo Ngwane desintu nalamhla kudo Ngwane uhlethi naye lethumusa Mukelwe Simelane sinaye Shisalivi Mhlakanipho wakanzimanze sihlethi nawe Ngwane nje namhla sita nembuto le impendulo yalombuto nencazelo kulempendvulo yalombuto ikuwe lijaha liganwa intfombi le ntfombi lena ifundzile impela yagogodzela icedzile esikolweni yangena ekolishi yaqedza konke kuyaphindza futhi yabuyela nale college sekufika ke isikhathi lapho khona leli jaha selibona nalokuthi usengetamile lokho lengikwetamile nati tinkomo lesengikhone ukuthi hlanganisa tisikhombisa angimane ngihambe ngiyawulinga ngibuke ukuthi ngabele emntini nangifika nato tichutshwa tihamba ngemasontho ete bangiva yini nangabe ngithi ngite kutawulobola ngithi siyalobola gogo kumemede umyeni nembala nabefika lo msebenzi bawuchuba ukhandzakala ukuthi nase kuhletiwe endlini kagogo ngelilanga lelilandzelako ngakusasa labana kabole ntfombi netihlobo tayo letinye bathi cha ngeke sivume ukuthi kuhlatshwe tingeke la kuleli nkomo letisikhombisa asivumi ngesizathu lesithi tincane letinkomo lokonta ukuthi sithi lenkomo tincane leti ngaleli nani lato kuthi lo wethu umntwana ufundzile wafunzelwa phindze wabuyela lenyuvesi utsini wena kule nkulumo le nawuhleti la endlini kagogo uyabalalela laba labathi akuyimbuti ime lendzaba lena lesihlangene ngayo siyawubuya siyikhulume nasenigedele tinkomo kule nkulumo yabo lethi ufundzile lo wethu umntwana mbambamba nasiyawulobola silobola intfombi tiyangena invele certificate takhe temfundo lendlini kagogo kuyangena yini kusebenta komuntu wesifazane endlini kagogo nasiya kuyawumlobola ukuthi wo lona uphethe mhlambe emsebentini wakhe la kasebenta khona netimoto nantibuka lahamba ngato lela ngaphandle nangabe kuthiwa ishiphile ungayibuka nawe ukuthi ngiphi lo ngathi ishiphile kule timoto lahamba ngato kuyangena invele lokho nasisendlini kagogo nangifikile mina ngilijaha ngiqhuba tinkomo tisikhombisa ngithi sengifuna kumthatha abuye atovusa likhaya lababa ukuphi wena kule nkulumo le uyifakaza uyithini uyabakhokha vele nawe ukuthi abaphume bayongeta tinkomo ngoba ufundzile lo mntwana walakhaya ukuthi ningenta naleli nkomo leti ngu7 nobe wena uyilungisa ngekubuyela emva ukuthi esontini nasilobola umuntu wesifazane suke silobola ini oluthitsa ngene emsakadwi